Hagas ngi bakino yalam na kiseng san bathai baper ki bakantup ya keseng Kongres UDP bat HSPDP kilawan bandrung no sya keseng UPP uba aden ubadai presiden jok keseng Voice of the People Party ul kentu ya keseng san bathai ba kimdai ban yalam bakla yau pat ba halot ketin kethelit ul ong ba ketin kadai kenong rim bat ong basale ayu lada pendon kam na ketin Hindi ne ba ketin Hindi kadai ketin jongkeri India kadai hi kejeng yalam bakla balingi persya itu ketin Hindi. Apa penun kam agak yang dorba kawan. Kam dia bengi persya apa bi? Hendak bas musik kalau pi kini kisni kin nong elam. Jonggi wei pakai seng sang pakai kiba persyang ban pan pau ba salai da karanda ketin Hindi. Ari ato ketin kam dis kanong rim jungi. Hato ketin kam dis ka dauba ka ba prungi kin nong elam jungi begin yo ela ka jongga jela. Ladam dei na ketin ngintang ha au asam hadu menta. Nyempak yola tanong MLA. Gilong MLA ru dai nama pengilayo ela ka jong ka jela. Ka jela ka sedang ngejiki na kanong rim jong ka ketin. Dan lagi yo i nong elam jungi menta kiba oh ketin Hindi don li bob bom bagi ka national language. Apa tang national language ri India am don. Tang man pengsan jubor. Shanu ka cek bridging kan poi. Lagi nong elam kiba kum kini ki elam pakai pa. Shanu ka cek bridging kan poi ladala senjor kanong rim jong ka cek riu. Kalong si ingi begini jingilang haka duriau pa juga di India begini longlang no bat kiwe pat begini ong kamlele taka ketin juga ladam keren rupiang atau kalong si begini numia keren juga ketin lejong atau kalong si begini ong begini numia daya ketin lejong mo de namar kata orang ni lech upai pa tekan ngori tinggi ni upai pa kan upai pa juga jak be ukwane begini penim ni ketin kasih upai pa upriang em ba na Delhi kinong begini bentok no dekat Hindi keren duduk ke Hindi. Upai ba jungi ulane menilai exam nang ni smart ketin Hindi. Upai ba nang ni smart ulane mana oh mat wan nu nung India ma ya apply kam apply jam ya ni. Umang wan nu nung India ma thi kendo thi siap ni. Kalong se kam ta. Dan benta ki bam super de ki min ki abli ki minister. Di ba saat ban penyo ki wei pat ki jai pedi bikin thi jakang ni. Ni te em nyo. Ka kendo ma siap ka di jungi. Kani kari kenti jungi. Unaga udan laka jong gari kenti berarti pun kena galan. Umizu udan laka jong gari kenti berarti pun ke Mizoram. Kiwi dan laka jong gari kenti. Let's suppose South India. Ki Tamil. Ka population jong ki pada ki New kulur hain kan no. Anus pala. Ngingi dan tangan no kajak berkasi khas sama. Dari Tamil orang ngingi dan kenti lo jong. Kata kajing he kajak berdiri kedang ye. Ni hikai na po West Bengal si yangi bangin keren ketin kasi. Endang hap hikai na West Bengal ni wiki jela ke bahe bangin i ban buram ya ketin la jong ban pen i ba kamdon an ban keren ketin Hindi apo assembly kini ki amli jing kim i se ba kamdon an. Kalong bean. Ngingi ya dak an. Nama katang ngingi ya kan ga nongrim ban i kwa bagi pai ba bagi kersan ni ke bipi ki tip bagi kersan balik maka ni ke party kan yeng manora pengi ke buram ba ban penne pansa e ka ketin ka thli ka khndo ka sha ban yada idi kon sama ga ji khamtam ha ka kam ga jam ba kunta ter